Søva ble skrivet i Kórinn høllene i Kópavogur i Kórinn. Av første sinne etneste førska fotballlandsligen vinna øntist mot Iceland. Unga landsliget til Heien i Askam tok øtla bølen. For 22. fer lagte førska landsliget i Kórinn mot Iceland. Og sies mat hagtullene undan distnon ikke var nega reibau. 20 fer var Icelandinger farne av øtla som syrsherrar. Ein diste var enda vi jaunløyke og føringar åtte enn sin fyrsta syr til gåar. Fyrirbils sett til landslisvenjaren Heien Askam hei utgjøtt ungtli. Og ikke fargen tjeja tøyma som byrja av disten løygarar Heien haft av U21 landslinon. Føringar var tentrare fra fyrsta bruksli og tog oppgaven i stauren alvara utan hava og stora respekt fyrir møstolinon. Og særlig Simon Samuelsen som spiller i Østenska fellan Keflavik av veien i Høvbrudj fyrste lødna. Og han hever også fyrste rønden i disten han smekkar til utifra. Først skal li hei negra fina rønder i byrjan av disten. Her Eila bøen nærbi, men skallaren fra aldersforsetan fyrir vi syne av. Gunnar Nilsen har kanskje vært mest omrødde førselagaren sønnaste tøyina etter at Heien Askam valgte unga Manchester City-lagaren fram omrøynda Jakob Mikkelsen. Gunnar vusti hentan distin at han en framurgåur malverje, og flere fyrir vusti han størspel. Her bjergar han skådene fra Guðjón Árni Antoníusson, og syne standa uslenske lagaren i køen i brostane, men ungen fer panna. 20 minutter spalter og boi løtje bjør av. Vi felter av Bjarni Ólafur Eiríksson, frispark. Sunni Olsen teker inn i brostane Fróði Benjaminsen Hakster, og han styrer balten vel i malet vid høttnon, 1-0 og 3 malet til Fróði av landslinon. Fyrsta markið í þessum leik á 21. mínútu. Í þessu nú færingar. Førska verjan hei som holdt hemmerhalt vid islandske framherjinon med en partner av distnon. Ta einaste ferien av trobelaga var i Homa var i nokron deibalstøvun. Men ta endar som ofta som her, Gunnar fer fædra baltnon. Enn deibalstøva og hess for lankar Atli Sveinn Þórarinsson til, men Gunnar fotlar langt og bjargar. Simon Samuelsen vinner balten av myen bøtli og sitter beina kjøs mot malen og vil felter. Anki kom bort ur hessa fer, men 2 minutter 17 atter frispark. Sunni Olsen teker atter inn i brostane strujast Andreas Lava Olsen og Guðjón Árni Antoníusson om balten. Og enden at uslenske verjulegaren beina balten i EM-mal. 2-0 som Øystein var støvant av ferdig vær til Holløks. Og 17 halvdje for føringar langt atter av bøtlen. Vi først heldig lengt atter, og tek av i løtan Íslandi et avvist trusht. Her Matthias Vilhjálmsson nærvi, men Gunnar for fotna. Men islandska allopet var ikke nøvalt skipa til å leggja til holdstøver og trustja føringar, som Øystein i 17 halvdje gjør de arbeid skila godt og anfalt. Og Øystein høtti okkara menn, onkur vanda Mikkel skjóta allop. Vi med 2 menn inn av teg núna, sendingin, og Enna skjóta og Andreas vil sender av sted. Stefán Magnússon i islandska malen kommer ut og fettler Lorvisingen. Missir boltan frá sér og dæmdu brotlegur. Spenningur kom i etter distin til 1 minutter ved ferien av langt og lagtøyne. Jónas Guðni Sævarsson lankar til, bolten rekker ståndsna og fer i malet. 2-1. Men til og sant, Heien Askam og hine føringarna i Kórinn-høllene kunne gledast. Tar jeg å skrive søvo, første førerse syren av Ísland i verløgje, og ser det godt avrik. Venjaren Ólafur Jóhannesson var vånbråten etter distin og helt ikke at han kunne brukast til nekka. Fyrirbild sette venjaren til føringon Heien Askam var herratmøte glæver avrikje til førska landslinon. Jo, det var en helt fantastisk god syre å få, det må jeg si. Jeg har spalt nek fotball selv, men jeg tykker dette en av de søtaste sykrene i nekrande jeg finner som venjare selv. Hvordan spiller det til? Nei, det nu var det nok sånne gråk og punter dysten vid uttøkken og alt mulig. Og jeg halte til at spilleren har prekvat til at det som jeg gjør det til å være rett. Og jeg halte dysten til som jeg har sett dysten til suttja da, hva det som mennene som spalte dysten, hva det stande innfyr. At det er alt framtida spillere. Jeg naturligvis først og fremst også til å ta på honom, en færingarna spiller fina vartanleik og vörðuspil og gera 2 mörk úr förstum leikætinu. En svona heilt yfir voru sérstaklega í seinni hálfleik voru að spila ágætis fótbolta en fengum ekki almennilega færi til að gera mörk. Nú rúm vika í skotaleikin. Eitthvað sem hægt að taka frá þessum leik fyrir þann leik á móti skotum? Nei, ekki neitt. Men du finner nekvar kritikk fyrir at du gjør det så radikala brøydingar hvis nu du skal bare være landslæsvenjar og øyntist. Hvordan ser du så nøgt hvis du ikke gjør sånn at tog kritisken om?
Nej, alltså hvis jag skulle upp Ryssland så vill jag gärna släppa upp vid en lie som vi kunde stanna 100% inför. Och det har alltid att så måste jag ta till valgen som skulle till. Och fortsätter inte få samma högre storstov. Han säger till att vi skulle upp här att skriva söver. Och i halvtid är inte att vi klarar att skriva söver. Nu är det dåliga gett om att ta gånger bara när 5 dagar så bor fotbollssambandet från att du är den kommande landslagsvänjaren heter Arjos. Vad kan du säga till tagidingarna? Nej, det har vi för så vidt unga vi märkingar till. Det har vi släckt inte oss om. Och det vill jag ägna kjalt med så till på skulle komma så måste jag kanske hugsa om det. Hur det? Nej, det är rätt belastande att vara landslagsvänjare och det är inte bara att säga det. Så för den enaste uttrycka hon vill ända vänta i fjällmiljön och man vill öliga kött utställare om man gör några fotfejler och det är alltid ägna den här stående vurst. Men här du finns några sättlig utsikt från fotbollssambandet att du möjligen kan göra landslagsvänjare det som är efter resten av åren?